Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities. Private pool with deep cabana. Siyak ni Manong Joe, siyak met ni Ama, da committee for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Ayan na po, it's the 19th day of October. Siyempre, may isa man na po nga presentasyon ting kay mga gan. Manipod, kadagiti pagkaya mo, katropang June Seriales, Ken. Katropang John Mark, dito'y lang 104.9 XFM Santiago City, Ken. 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. Kasi yung man Sorchano, GTV. Kaya nga makita tilang lang kami. Nga rod, sit back and relax. Lagi tayo agman maneho apo. Ipadag mo dyan, ipadag. Medyo al-alwada nyo apo tana nadbasa iti dagdaga iti semento kat amo tayo amin yan nabasa iti semento ket nagalis. Isong medyo tipid-tipid laeng iti panagusar iti preno napartak ti taray. Ngem no iti lukan nyo kata dati ABS na bueno atay makon ko ng anti-lock braking system. Anti-lock. Kasano di anti-lock braking system? Oreno pinadakamon ngay nga sagad. Kontraan na nga ihan na nga ikwa. Hangaglock. Ay hanang so maiwasan di ag drift kade. May masam tag skid. Yeah, skid. Oh, skid mo kita nga terminology talaga nga pang
agiski. Motorista. Yeah. Pang motorista. Drift ko na ito palang di ka de. Right. Drift yan. Drift kaya pa. Shhh ka na nagpakasjay. Maibaot. Ito ubot itilugan mo iti sa baling alugan. Ayan. Anyway, ket enjoy lang ta po. Iti panag-drive while listening to our program. Kadagit damat babalay na. Ay ket hangkay pila rumor unay gani. Nakrikat ti agsakit iti ta. Namunot ta usong-uso iti influenza nga kung kunada. Kasi ngati ilang ata dito ya. Ang ngamin tinaputo ngamin ati bado ta. Kasta nga talaga iti set up no ka. Ayan. Pasensya pa lang. Orlusin ta tama. Iti kulay ta. Talaga nga. No pimuraw ati bado. Ngumisit ti tao. Yan, iso nga nakapudaw kami ngamin, iso nga nakapuraw kami, siyempre, makimisa kami after our program, ket kunada po kadagijay Catholic Bishops of the Philippines, let's all wear white during Sundays, and let's put some ribbons, kunada. White ribbon. White ribbons, kadagiti pabalay tayo, gates and everything, kasi apo ti pamayan tayo, as we pray for the eradication of corruption, anapaya, dagitang, siyempre, peace, iti agnanayon kadagiti buong sanlibutan nga kunada. Okay, tirayon pa balang. Ay napay ni Marigriga, may paspasa rukigig, may patpatugla, kinirog nga bagas pagbibiag, dinan mabailanin at tuluyan tiyak-tiyak. Balangin sa luyod ken marunggan, pangal daw pangmalem ken pangnigan. Di pa yen makaangot iti nalanitan, sikat na dandanin mapusat. Ubing lakay bakit ka nagtutubo, agpanunod agagawa, agrid-ridan kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon kabibiyag ni Filipino. Balangeg sa luyod ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pangmigat. Di pa yen makaangot iti nalanitan, sikat na dandanin mapuksan. Ubing lakay bakat ka nagtutubo, agpanunod agagawa, agirid-ridam kayo. Ang ayen niyo amin, akabaelan niyo, ibangon kabibiyag ni Filipino. Ay napay ni Marigriga, may paspasa rukigig, may patpatubla, sinturon ng tay pairut, pairut ha pairut, sikat na dandaning mapuso. Sinturon ng tay pairut, pairut ha pairut, sikat na dandaning mapuso. Sinturon ng tay pairut, pairut ha pairut, sikat na dandaning mapuso. Sikat na dandaning mapuso. Bagis nan tay nagsisineng galut. Yes, and good afternoon. Kini kumaring Judith Soriano. Soriano. Yan. Kunahan na to, naimpag.
mabigat. Happy Sunday, pare June and JM, yes. Yan, nakaisabit kayo ka din. Iti puraw nga banderitas, kada kita, ribbon actually, nga banderitas. Kada kita kityo, kumare. Akas ko na da, apo padi, yan. Kanayin tayo pagbaga. For October up to November, apo, tapno, may kararagan, iti peace, iti sa sangkalubungan. Saukan na. Amo mabasa tini ati lang ni. Pa-shoutout man Ronald. Kung ano, Ronald from Michael Solis. Sino di Ronald? Ronald, okay. Na yung pagkabigat yung amin, ng awan labas na, kuna ni Chris na Greater Padillo. Okay, at happy Sunday to all. Kuna na naman ni Sally Francisco Balong. Good afternoon to both of you, Sir June and JM. Watching from Bagong Silang, Caloocan City. Bagong Silang. Kasi sintonadon sa di pa nang ibagam. When? Watching from Kingdom of Saudi Arabia. And shout out dita Amiyanan, Abagatan, Laud, Ken, Abagatan. Api nga itaon ti Daya, nakabsat Chris na nalipatamon. Yan, big bigat, agbirok na kasalak man. Yan, good afternoon or good evening to Antilorili Valdoria of California. And good afternoon to Sir LB Jan. Yan, of Pacific Star International Employment Agency Corporation. Yan, kini Kabsat Oliver. Yan. And damdama, imisa mi datay naisa sa lumina nga sagot mo kada kami before we finally make it everyday wear. Yeah. Thank you so much. And Luzon Mendoza Velasco, share dan. Kunana, thank you so much for that. And for your request and dedication, kada kita apo dumdungeg dito di paar na apo, iti Cagayan. I get just key in to your cell phone 0905-808-1259. Ket no kay chumet apo di apply. But no makasara kayo iti naging ginawa ti panagbiag. Apang kayo sa Jai Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ay talaga nga duet kami nga. Siyempre. Nga the branch na the Jai. We have in Tuguegarao, we have in Alicia, and we Santiago have in Santiago, City, Legazpi City, and we also have in Malate, Manila. They just did the main office da actually. Okay. So kastilaang. Meron ba atang mag-open na ulit na isa eh? Saan? Sa ano? Sa Vietnam. Awan, di ta mo niya ti paspasama. Actually, maybe tawagan natin. Yan. Kilaaten taman nga tawagan ni Oliver. Yan, sige tawagan man ta kitan taman. Nanyo ti makunana. Sagbay nga kumansyon ta. Yan, so kada kita kaya't nag-abroad. Dingkay niya man, barbaring no. Nagre-ring lang Kapoy di ako mo. Naka-loudspeaker na yan. Ganyan lang talaga? Yeah. Sika ko mga roti ko Ikaw na lang ang tumawag. For the meantime, kumasyon tabay! It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon
those who want to join in our game later on, Apo, that they name the tune tayo, courtesy of Rainier's Private Resort and Pacific Star International Employment Agency Corporation. I-text yun, Apo, itinagan nyo, edad, address, ito'y laing 0905-808-1259. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Idol, kantain nyo man, da bislak tasalain mi, kadakuyang Pedro, Zian, Saysay, amin latang aging dingig, nang nangruna kini Papa, darling ko, Sir, Kenti ng Kablaaw, Virgie Avelino, agyaman ak sir, di pa nang ibasam, kunan dito text line. And here's another request, dedication, I should say, na imbag nga malam, Idol, sa Manong June, Ken John Mark, Pakablao man Manong, ni Rolando, Aglibot and family. Ken Ariel Ferrer and family. Kastamat dagiti kakadwak. Ayan, to yung anak ni Ronald. Nagtrabaho pa ikan tayo manong. Damag umangken ka. To yung nagkablao. Meli Aglibot ti Barangay Gayong. Course Shelter Isabela. Giyaman natin adu. God bless always. Yan. You know where is Gayong? Cordon. Kan ko na naman ni Daisy Alima, 32 years old of La Paz, Cotuan, Isabela. Nag-text lang ta, syempre, entreaty pa. Name the tune. Name the tune, Apo. Tama, baring mapagkasatan kayo. Iti 200, 300, depende tamtama, Apo. Naman ti may padawat tayo. Once again, courtesy of Rainier's Private Resort and Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ayan, Ofelio Tolentino ko na makapaawi sa dengag. Iti programa yo. Your voices blend like new and old one but melodious. Yeah, melodious. Melodious. Oh, melodious. Okay. Who's that? Good PM, Manong June. Kablao ko man amin nga gindingeg. Ken nagbubuya. Watching from Bugalian Fraffer. As in Fraffer is LV Flores Pantaleon. Thank you so much for messaging. Ag birthday gayon sa niko tata or di kalman. Ni Ma'am nga Evangeline Castillo. Wow. The wife of Dr. Emil Castillo. Tata iti celebration actually. Sa Jay Olivia's Place. Alas 2 iti Malem. Dagitay awan apo ti isaang na. Dagitay busy tatay nga kaya namangal daw. Apang kayo sa Jay Olivia's Place. Tabiro kinyo ni Dr. Emil Castillo. Iba kayo nga, we were invited by the invited. Kunayo. Wow. MJ German, garage watching from Hawaii. Hawaii. Good morning, idols. Yan. Hawaii ko na din. Hawaii. Oh. Ayan, natatagal-request din maging sino ka man dito eh. Talaga, totoo lang. Ni Michael Solis. And good afternoon to Paul Villanueva. And Sean Milibed, blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro Libed. Request ka ba, Kaman Saba. Maging sino ka man. Kasi kahit kung mga kantaan data, baka no kayo mong i-provide ang lyrics so we can do that. Ay, tamanan? Siyempre Ayan, this piece actually first time nga kantaan mo. Ray Valera. Hanga ni Ray Valera ti paano ta kanta? When mat? Hanga ni Fernando Po Jr. Bala ka lang. Kaya Fernando Po Jr. Okay.
our trial version of the song, maging sino ka man as requested. Ayan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Diba? Ray Valera yan eh. Mali man ang ikaw ay bigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Good afternoon to Kabsat Nelly Valiente Mariano Heron. She's watching all the way from, maybe she's in Hong Kong or this one at the UK. Doon lang magkat, papapanan na pagpalpalailangan. Dito yung Kabsat tayo. And yan, once again, kadagiti sumali po itiname the tune. Ag-text kayo na po. Dito yung 0905-808-1259. Okay. Yan. Happy Sunday to all. Karuba, God bless from June Balonsat Gamad. And Reynan Bautista, paragis po ng kantang Kansaba. Thank you po. Talaga mo, kay ayo dadata ka mo sa fa. Iso nga, hanta nga, pabayagin na ng tapagururahin. Dagiti karo pa tayo. Eko! Come on! Saba! Come on, Saba! Come see, come see, come see, come sa. To the company and the moon. Restel and we're a step to you. Come on, Saba. Come see, come see, come see, come sa. To the company and the moon. Restel and we're a step to you. Holiday in Paris, Sunday afternoon, meeting a French girl
comme ça. Tu l'as compris à l'amour. Restez là, oui, reste toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu l'as compris à l'amour. Restez là, oui, reste toujours. Fell in love in Paris. Didn't know what to do. Walking with my girl. Rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby. Didn't know what she'd say. Drinking wine by evening in the small cafe. I asked her to kiss me, asked for something more. She didn't understand me like I did it before. Come on! Come on, ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien d'amour. Restez là, oui, reste toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien d'amour. Restez là, oui, reste toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien d'amour. Restez là, oui, reste toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien d'amour. Restez là, oui, reste toujours. Agsubli, di pa kayo may kalpasan, di sa magmamano palagi. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Okay, accessibility po, dagiti pagayam nyo, and still with you, katropang June and katropang John Mark. Dito lang po, numero 1 nga programa, Adda kayo manam, dito 104.9 XFM Santiago City. Ka 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. And kahit man na po ang kablaawan, iti apo ama iti Ramon, Mayor Giovanni M. Vizcarac, and siyempre tatay busy na Vice Mayor Dennis John de la Cruz. Good afternoon kada kayong aduwa. And sabi lang kuma, agsasarak tayo. Mailiw kami kada kayon. Apo busy Mayor. Ayan. And ni Mayor talaga kanay mga kadkadwa deta. And one of the good traits apo nga taking kuha na kita jay hikit na tidumdungeg ti istorya. Ayan, stories under the sun, anything apo basta may panggap iti pagsayaatan talagang hilisens. Ayan, so good afternoon kada kayo. Ayan, apo busy, papigsakan. Kaya takang makita nga bumalsen together with Kabagis Marifel. Napay balong. Nag-chat ni Sir LB John. Sorry on the air. Kung ano naman. Yan. Hello mga katropa. Happy Sunday from Agnes Dagdag. And Vicmar Palafox. Good afternoon. Paragas ng comment sa ba. Sakto na kanta na. And Bagnal daw karuba. Exciting from Plaridel Village, Santiago City from Ivan Lorenzo. And hello po from Marilu Chavez. And good afternoon to Ma'am Avelina Flores Bartolome of Bogalio Norte. And the former MPDC officer in charge of LG Ramon, replaced by my boss right now, ni Domingo M. Gonzalez. And for your zoning concerns, development concern, yan, please feel free to approach us in the Planning and Development Office. No mo usaping lupa. Kasi siyempre, dito ni John Mark. Assessor's Office. Okay nga Rod, may sabi nga sonata para kada tayo amin. Muntaneo sa anagan, iniagay hurutan, taisuti kadagkalan, a probinsya ti Pagilian. Kaputing kalawana, isu nga pinagkapagda, benggit ifugaw bonto, ken kalingga apaya. Ilimijay sagada, nagaduti turista, jay bontok ti kabisera, taijay ti sentro na. May samot akapintasan, dito'y sa lubungan, inagdan akabite, rice terraces jay banawe. Kakabsat tamaday dayaw, ingkamani pasindayaw, tattao jay ifugaw, na respeto ken nadayaw. May samot a probinsya, makuna karingga, nagtitirat ti akonda, nalaing dapay ako mansa. Ilida jay apayaw, awan kanu ti agtaktakaw, agay wara ti karabaw, ngemon met ti mapukaw. No panggep di kay kayo, nagadu jay 102, no kaya tiyo, tiripolyo,
iti kukod mapang kayo ijay bukod. Numinas iti silaw naglawa jay ambuglaw. Numinas ti patatas mapang kayo ijay bugiyas. Numinas ti balituk Felix balatuk ken antamok. Numinas iti gambang ijay lipanto mangkayan. Nuado ti tattao maskarkaro ditoy bagyo. Ngem awan kano serbenti bagyo. Nuawan ti basurero. Sa aryo aliplipatan tay lugar at taluan. Ta ijay tinagtiyambaan bolakbol ag kaaduman. No panggap ti pagutay man 168 ti papanam. Taidjay ti pagsasabatan babaros ken babalasan. Ken sa dinumang ti papanam intero nga amyanan. Awan ti pagdanagan no dangwabas ti pagluganan. Nabayagan nga hang kumamanggagan atoin kadagiti salsalunan or special gatherings ta iti nausumutan dagiti medyo upbeat nga versions iti native dances. Manatampang, sisiwit, Cordillera, dagita launay badong, budong, binungur, dagita amatan ti most uson. Pero actually dati ti kaunaan aside from the jay Philippine Geography. Ano jay Ay Gansa. Yan. Ate pa ini montanyosa ti kanayon nga mai-request. Okay nga rod, for your request and dedication ulitin mi apo kadagita dita di parno ti Cagayan nga hanga na mahilig ti Facebook dumdumngeg lang ti radio ken oray man dito ti party sa bela nga hanga dumdumngeg iti agbubuhay ti Facebook ag dingdingeg lang ti radio. I-message na kami, tawagan na kami dito 0905-808-1259 for your request and dedication. Ulitin Ken, ag-entry kayo niti name the tune nya. I-text yun ti name, age, and address dito 0905-808-1259 tanong mga bakyo ti 200 peso low. Yes, so far talo pa lang ti nag-entry nagaduntumandam ti text nga awan po ti entry na so nga hamirog-rogyan apot to be fair with the others. Yan ni ate Maribel kaya kunana happy Sunday Manong June and John Mark please sing I'd rather have you. Yan. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. I'd rather have you. Ating aroden iti request mo ating yan nga nagte-text na sila. Umisimak na minsan ta they are from actually working in Tesla. Yan. Nilakay na. Yan. Yung gimatang da iti Tundra. Toyota Tundra. Okay. And medyo agbalawa lang. I'd rather have you. Saan ba mahanapan yon? I'd rather have you. At yan. The acoustic and the original version. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything new, and now that I have
I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Okay, Madam Alicia Keys is requesting for the song Will You Still Love Me Tomorrow? Tadaag tamtampo dito balay. What? Itimpla lang ti kapit eta sister. May ate. Sabi so yan. Ano, nakarkaro na. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Yan. Actually talaga narigat no kasi nga dati agpaspasugnod nga kabalay mo nga hamo feel nga ay won. Ngim na feel mo nga ay won agad nagmayat iti dati tamtampo ta. Pero may maragregatan lang ron dito yung nakakayang kapay ito sa akam nila. Ay kaya nagrigat mo yung pagkapitan dito sa dito eh. Talaga ang moment nga nagtugawa ka talaga nakakayang. Permingan lang kasi akam na Okay, anang yung rotera ta. Manodan, yung nag-entry. Ako upat, lima actually. We have Mario Ramos from Kulong, Tuwao East, Cagayan. Oh, di ba? Kulong, Tuwa. Tuwao, Cagayan. We have Ninang Avelina Bartolome of Bugalyon Norte. Mading, Gataran, Cagayan. Ah. We have Sean Maylibed of Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kitaan nyo man, nagkado kayo And Jonah Adriano of Minante Uno, Kawayan City. And Vanji Amparado of Gulak, Difon Quirino from different places. Kita man. Daisy Kuchapin of La Paz, Cabatuan, Isabela. And we also have RCBC Credit Corporation. Text dati omitihan ko nga in-avail di credit card. Actually si mang lata di credit card di opisina. I don't know, di man nag-apply. Amo na amin nga credentials ko dito yung RCBC credit. Lakat ta. Pero ako nga activate kasi already have my Metrobank and PS Bank credit cards. Very friendly po ta zero iti ko na. Iti annual fees, no annual fees. Adya lang, ta medyo nabiktima iti Agoda. Talaga nga biglang nga nagkasay iti 58,000 pesos nga napana nagbakasyon ka no di Japan. Apo apay pinapadpadasak ti nag-hotel dito Japan ko nagreklamo ka po nag-file iti dispute and etc. And after a few weeks ayan nagsubli apo na ano tawag di jay na yan na return cut na reverse. Ngem napagana kiti nagbekuhinos usar. Oh my god, dapat kasano ko mga bayadak datihan ko nagnumnumoran ko panunod ko. Post ko and then dati nang ibaga nga kasi teramidem you file a dispute etc. Yan so kada kitay mabiktima man apo tikas jay nga illegal ano tawag di jay na yan. Usage of your card, something like that. I get ag-file kayo ag-file tawa kuamet makita damet no talaga nga hanggang apimano ti Pilipinas. Agoda ti makin arami di jay so ngono adag parparang apong agoda nga patalastas dita Facebook hangkay nga click apo nagpintas mo click tagayama malalanan iti kuayon ti detalye yon. Anything? Wala na. Adi gayam request ni Binibining Pilipinas candidate number 5 ni Ma'am Alicia Keys. Ganda magtabasaan na gito eh. Malpasata Sonata ni Ma'am Alicia. Okay, si Kapalong. Napadasam nga nagtampo ni Lavidav Moon. Hampay mo. Uwan ata sa kuha mo. Namano kay magkadkadwa. Okay, the song entitled Will You Still Love Me Tomorrow? Ito iti ko apo. Tagijay kanta, tagitay ited na, iti magbagi na itatangarabi Sana to damagan no, will you still love me tomorrow? Apeng nga itid mo, magbagi mo ka hanggang pinagkasar. Nga, kay kasar kayo pa.
sweetly tonight. The light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sigh? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Yan, isong ano dati ay ayata may kata pilitam nga hampalangit ito. Urayam pa nga kasar kayo ta ano hamo damdamagan nga will you still love me tomorrow? Yan. Because love is So tell naman. me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Yes, and also good afternoon to Cristel Fumagi of Buroktos Bautista, San Agustin, Isabela. Ngaro, nagsubli kami with our Name the Tune after a few reminders. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back and still with you, Katropang June. And Katropang John Park. Dito lang po, numero 1 programa. Dito di paar tayo. Dito Region 2. Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting. And kuna na ni Kabsat Ariel Perdido di ano tayo Norte. Something that will describe his hair. Aki pagkakamanti lugar nga rod. Bohol. Wala naman na siyang ibubuhol. Iba pang lugar na magdi-describe sa kanya para isudagbalin nga lugar nga yan nan. Rolling Hills. From the rolling hills of San Miguel and Planas. Hi Idol, pawash out mo ang Tim Kagrasa ng Bugalyon Norte. Nakakauwi lang galing Laguna, nag-rescue ng truck. Salamat Idol ko na. Ariel. Sikat isa la rin. No, ape nga di driver mi datok jano ki kasdingag maneho. So, pay? Kasla kam kamatan na ni Apo kamatayan. At kasi siyempre, kami nakamatan. And Ninang Avelina Flores Bartolome is listening while on the way to Gataran. Agtutudo ka nun di jay. Likewise, Ninang, agpada Well, ora nakoyong Ditoy. dito nakoyong. Actually, agtutudo to tay. And kaistorya yu, kung ano dito ya, kuya pa-request ng All My Life by America. Yan. Thank you so much kada kita nag-message. And dapat ito nag-message sa Twitter. And yeah, kasi karod. Okay, please feel free to text, text your name, age, address. Ito lang po 0905-808-1259. Tatlo makasali kayo dyan, name the tune. Okay, may sabi nga kantaan ta. Sakbayan Ayan, name the tune. mga sir, pasya naman Ramirez, family dita Barcolan, Gamu. Thank you and more blessings from Saudi with love. And ni Vladimir De Leon ka na Merry Christmas. And dapat ikot tito tayo nag-request ni at ini ni Mark's All Alone Drive Trips. Naimbag nga aldaw, manong June kinating gem. Pwede nyong i-mash up yung biyag ti Hawaii ken Old Oklahoma ka Thank you kanana. Edgar Riparip ko naman, blessed Sunday to all. Nang nangruna kada kayo dita idol, manong June and JM. Pasyarat karo badagitay kakabagit dita. Mambakag Tuguegarao. Happy listening here in Amadeo, Cavite. Dapat request ni kampay ni kamatayan ni Michael Solis. Okay nga, Rod. Once again, i-text nyo lang nga po, itinagan nyo address and age. Gayam. Name, age, and address. Yes, ito yung 0905-808-1259. Tap na makasali kayo, Apo. Did you name the tune? Naka-commercial pa lang ata yung live ng XFM. Oo, hindi pa sila pumapasok. Yan. Ayun, okay naman. Nga, Rod, ate ko namin tatayan 200 peso load. No, mapagkasatan ka nga mga baka. Okay, nagsimple lang. No, the entry yon, i-text yun, iti-title na dating sonata. Inunaan, 200 pesos. A long and lasting love, not many people find it, but those who do, they hold through
but the heart and soul behind it, a long and lasting love, a long and lasting love is what I've always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really see love, a long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. Never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I seal it with a kiss. A long and lasting love we shared for many reasons, a special bond that goes beyond the changing of the season, a long and lasting love, a long and lasting love, someone I can care for, someone to be there for the rest of my life, a long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful, and I'll seal it with a kiss. A long and lasting love is what I've always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really see love, a long and lasting love, a long and lasting love, a long and lasting love. Sino nga ta? Di na pagkasatan nga ng habag. Ayan, tawagan mo balong. Of course, the song was entitled, the song is entitled, I should say, it's not was. It is A Long and Lasting Love by Crystal Gale. Yan, at sa mong batin, tawagan tayo latan just to confirm nga agding-dingig pa iso na. Hello po. Yes, pahinaan lang po ang ating radio. Yes. Wait lang po. Ma'am. Hello po. Yes, good afternoon from Minanteuno, Kawayan City. Pananapayin na dito, Rainiers Private Resort, Pacific Star Employment Agency Corporation. Answer, A Long and Lasting Love. Pangalan? John Adriano po ulit. Yan, John Adriano of Kawayan City. Mabilis sumagot. Okay. Okay. Congratulations, GCash or regular load? Bigas na lang po. Thank you po ulit. Okay, wala ka ng kakablaawan. Meron po, si Mudra ko po. O sige, kablaawan mo si mudra mo. Binabati ko po si Mama na laging Mga nakikinig po sa inyo. Lydia Abregado Tulay. Okay. Jilaeng, Opo, pwede po mag-request? ano yon? Yung kusilapan ko. Kuslapan ka. Okay, i-text mo karon. Ate, GCash number mo man lang? Hindi po, i-text ko na lang. Okay, sige. Congratulations. You're welcome. Yes. Thank you so Welcome, much, thank you. Ading. And bukod sa pera na iyong napanalunan, isa pang awitin na special request. Sige.
ket sorry tadyak may kari napalalong amin ti sakit na daydiyan daw apim manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas niruruwag po tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuwak nagparparik na nga kumabiyag kuwag subli ka hindi naklata kinit kita intun nagsarak na kusilapan ka ipasulit tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa basta to parang iparik na anabiyagak nga awan ka intun nagsarak ta kusilapan ka pasulik tutoy mata ako nitaken ka sa tubay pangato ken ipababa basta panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawi ka naabiris mo't nagbidutang I am sorry damage has been done dikmet impagarap sa en maituran balay giget masarakan kalpasang nga siya ke anawa intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulit tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa basta to panang iparik na anabiyagak nga awan ka gem kinang paisuwanan na mail-iliwak lataken ka bareng mo kabaelak to nga aramiden nga intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulit tutoy matag ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastan to panang iparik na ang mabiyagak nga awan ka Anak ko na ano dito? lip sync sama ka no Adil tapi na. Lip sync. Okay, ipakita ta nga lip sync. Ayan, si kami ket umawat kami mit iti ko apo iti challenges if you want to challenge the four decade duo. Akat okay lang. Okay, hanga jingi mato jay original pailaang. Go. intun nagsarak ta kusilapan ka ipasulik tutoy
Ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastanto parang iparik na ang mabiyagak nga awan ka. Ang lip-sync DJ, live DJ. Nagkataon lang na hindi talaga marunong magsintonado si John Mark. One of his quality po. Ayan, ikumparam ka kita dito mga naglablabas nga singer kanyak. Ay ket ada tagi jay kanito nga sumemplang da, piuk da. That is normal. Ngem ni John Mark ngamin ay medyo na alwad nga ako man kansyon. Ayan, nembangal daw ti Domingo mga idol. Pakablaman dagiti kakadwak ngagpaspasada ditoy Toda Terminal Madela, Quirino Province, Agyaman, idol. More power from Harold Santos. And Brothers June and JM, nakaskaman dyan, your man ni Josh Turner, please. From ni Paul Villanueva. Okay, kablaawan man ni boyfriend ko nga ni ex-Kapitan Rogelio Gintangan dito barangay Moleg from Miss Odette dito Ikawayan. Patutog man di kanta nga Kabanbantayan by Peter Tan. Thanks sir, isagot ko kay ni Gintangan. Maraming salamat. Asigem Lodan ta. Long and lasting. At ito yan. Asan na siya? Ayan. Gcash. Lodan na lang beat and Ibalang na doon sa jay? Oo. Actually, may nga piyesa. Pero kantain tara. Kantaan mo. 200. 200%. Babit lang nga po, talodan na lang. Di jaya na nga ba? Kata di agururay. At da kami po di mi kita agururay. Yan. Baga mga lodan na dapat yung sigida deta. Ngim uray, ulitin mi po hang lip sing. Yan, iti tukar mi dito We are live. Dito 104.9 XFM Santiago City. No kayo po umay kayo dito And iti effects mi nga men, kanta kami dito po. Okay, listen. Hello. Dati effects na dito May isang pindot ka lang nagkaka-echo na. Yan. Good afternoon everyone watching from Bagabag, Nueva Vizcaya. Hello, Sean Milibet Cano, ni John Rodel Elizaga. Sir, kablawag man ni bagot ko, Yoli Dakiwag, dito ay Larion Alto, sir. Request ko yung alas 3 ti Parbangon. Greetings from Nelson. Thank you, sir. Ano yan? Connect mo, takantang dito, your man. Mababa, hindi ko kaya Baby, lock that door and turn the lights down low. Doon ako sa part na yon. Let's work hand in hand. Good afternoon to Kabsat Nilda De Leon. Ayan. We miss your presence. Dandanek imutang keng Kabsat ni pa nagmatrikula man Ipaglagi din ta at ati pag-ibig nga mabaling nga paglunan. Wait lang Parang maliliit ata yung ano yung lyrics niya. Okay, agbiro ka ti medyo makaginawa. Okay. Iti orasan na po karuba alauna 23 iti malam and time brought to you by Pacific Star International Employment Agency Corporation. Paulit-ulit mong iba ka dito. Okay na? Wait lang, nakapatalas sa YouTube. Okay man? As requested. Paul Villanueva, your man. Never lock that door and turn ababao na. Down low and put some music on the soft and slow. Yeah. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been Thinking about it all day long. Sikarat sabi na. Never felt the feeling quite strong. I can't believe how much it turns me on just to be home.
There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to. Baby, lock the door and turn the lights down low. Baby, lock the door. And put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never felt the feeling that was quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. And Kulana Ditoy, good PM sir. Shout out Mati Family Castillo, Family Gargabite. It's me, Gina Castillo of Purugdosa. Progreso Aglipaya Quirino. What else? Sa nga pangablaw, nagado pangablaw actually. Ilipsing yung mga rudya. One day in your life, kuna na nininang Avel, of course. Uri, akit-kitim kami no. Dagit ang sunsunatan nina nga. Kansyon na may paraking ka. And nga ro, damdamami nga tiraan dito taag. Patalas sa tayo nga ro. Dagsubli kami! Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Okay, accept sa balya pa dito pagayam yun. Still with you, katropang June. And katropang John Mark, dito lang apo Santiago City kan Tuguegarao City apo. Simulcast apo over 95.7 sa dito Tuguegarao City, the same station XFM, and dito Santiago City frequency 104.9 XFM. Dali natin pato na jay frequency number tayo na. Oh. Okay, ngaron, nagkano ti greetings and nagkano iti pangablaaw. Ayan. No makikita yung apo nga medyo naingpis ti agbibuyat dito yung Facebook when na YouTube. Well, dito lang apo. Ado pa laing iti ada radyo na dito. And kuna na dito yung ngaron jay texter tayo nga ni 9980. Sir, pag itugtong mo di requested song agning dingeg kami dito yung programa yun. Ano? Okay. Sir, naawan, di kanta nga request ko nga kabanbantayan kaya di man green grass of home when of Fraulein Latan. Isagot ko kada di nga kanta kaya ni boyfriend ko nga ni Gintangan Tangayo dito barangay Moleg, Rizal, Kalinga. Thank you po. Oh, Rizal, Kalinga. Di ayan ni Apo Mayor Carl Baak dito. Rizal, Kalinga. Good afternoon. Kada kita adita taga Rizal. I'm sure nga mangmangigan na kami apo dito via 95.7 XFM Tuguegarao City. That's it da. Yan, blessed Sunday mga idol. Request nga po ng song na I Have You. Isagot ko kininanay ko Carmen Rosal dito ay Rizal Difon Quirino. And Victoria Luga ko na pakablaman Sir June nagijay grade 9 faith ko, especially nagijay nagagagat nga garamit ti Christmas tree mi. Panag-decorate talaga ti Christmas tree ya. Tamo lang aldawad ket Christmasan. And Christian si Vlog may isaman nga Christmas song. Idol, lagyaman ko na. Sige, tirayan mo ta. Ang orto lyrics ka ako. Ay, tirayan mo, dito ang lyrics na dito. Okay. Green. As requested, ito green grass of home ang palaing titirayan tayo. The old hotel. Okay. The old hotel looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I looked, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's the old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surrounds me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a garden, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green grass of home. And yes, they all come to see me,
in the shade of that old oak tree, as the lady neath the green, green grass of home. Ayan, actually, ang pa'y tinakantatang Ilocano una yun. Nagkatumo puro English, ti request da. O mo, balinan tatay sumot ti request da. Juan, nabasa mo ni Maria Ramoson? Ampay, di kaya nininang abel tayo nga mapuko. Di panunod ko, ilipsing tayo na di one day in your life. Hello mga sir, na yung bang malam, great command, great nakman, dito Kulong Tuwaw East, Cagayan Valley, from Mario Ramos, Agiaman, and Liza M. Co, pasyarat man mat sir ni Lazaro, Rico nga permi Bartak na derabi, kaya nagitay Junakis Co, Rio, Diana, at Jolander Collado, from Santiago City sir, pasyarat matoy kaabay ko, Lazaro Rico, permi Bartak na derabi. Dari request ni ng Abel, Indian version of one day in your life. Yung Indian, malakong nakitang ganun na sinabi niya. Ala, one day in your life. Your life. In your life, Indian version. Ako na. Anyways, I want to greet the... Sino di? Greet mo. I want to greet from Ranyag, the beautiful girl there in Ranyag, Ramon Isabela. Okay. Miss Mina Rizzi Salvador. Yeah. Good afternoon. Happy and watching. Happy watching and listening. Listening. Okay. At dati aga tawag pagbigyan taman. Hello, good afternoon. Ay sos. Ay sos, gata man sos. Nag-feedback man. Hello. Hello, Sir John. Ni, sabali number na sa. Sabali number na. Mga lalilaw dito eh. Okay, good afternoon, Sir Kuyang Pedro Libed. Ibagada nga basit dingdang sa Facebook, kado kami ti radyo. So nga raw, dito sa radyo, text na, magsi-text na. Okay, Anna, go ahead with your greetings. Katawag pero Sir John ay mga malamok ang kastamot na pakay Ramanan John Mark di pamilyayo ngawan labas na kang kastamot na kita nagdangdangag kita XXN do tayo nagdangdangag kablawa garod di daytay apok Biskaya ni si Yang Libid, si San Libid, Raquel Libid, ni si Berino Libid, nagpasyon ni tatay na, kastamot ni Badingag Banglo, Camilo Istiuko. At pwes ka no ni kanakan Badingag Banglo, itikanta nga nagdangdangag mo lang tatay maninggal, itikanta nga mayang, manumot Ilocano nga hanggang yun niyaw. Parang kinyana. Mayang. John, mayang. Mayang, delikado dito. Sige, Ron. Tirahin mo pala niya Mayang. Sa amin to tirahin dito one day in your life. One day in your life. Okay, Ron. John, Okay, thank you, Mat. Ayan, okay, nagimas kan Mayang. Kita man na dyan, nagimas kan Mayang. Balong, thank you, Kuyang Pedro Libed. Ayan, Kata baru kan apa lang ni Janmar jadi nagimas kan Mayang ito tinagapo ka Mayang Ay, went sa to. Okay. Nagimas kang mayang nakal tapatong mo. Nakal tapatong mo ang raman tabuyong mo. Nagimas ket nga tanawin ka maramanan ay Diyos por santo. Nagimas kang mayang. Kas na ubing ko na. Ay, sige lang tanong. Malagip mo pa'y mayang tinta pinagsara. Ikit iti baybay silok ti pantalan. Rabaw iti rakit tinta nagitlaan. Abot mo midang tinta nagapapan. Sang abote agrande tinta pinagsangwan. Panang paimas
pagdagsang intana Naduktalan, inatan, naduktalan, tibaro, akaruba. Actually, nagbaling nga issue dito yung kanta. Kaputa iti nagkanta, original ubing. Mga raw. Tapos kasta ti lyrics Nasa na. lyrics na. Nagbataktal nga issue dito actually. Iti music industry ti Ilocano. Nagimas kan mayang dakkel tapatong mo. Dakkel tapatong mo agraman taboy mo. Nagimasket nga tanawin ka maramanan ay Diyos por santo. Nagimas kan mayang. Last. Malagip mo pa'y mayak na panagsara. Igit idi baybay sirop ti pantalan. Rabaw iti rakit nginta nagit daan abot mo nga bidang tinta nagapapan. Sa nga bote nga grande tinta pinagsangwan. Pagpaimas tamay ang tinta pinagromansan. Ayan na nga pagdaksan inata naduktalan, inata naduktalan ti baro. Akaruma. Oh, ha? So, paikiti ko na kat. Medyo na ipangatok kaya hindi pitch na. So, walang apay nga tata. Medyo nangatok kung nakaplasa mo gaya. Very, very me. Okay lang, Met. DJ, one day in your life nga request. Nakaplas ka na naman, oh. Nakaplas talaga to dapat. Itong one day in your life. Okay, Ninang Avel. One day in your life. Normal version. Sige, sikat ang Indian. One day in your life, you'll remember a place. Ilip-sync yun. Someone touching your face. You'll come back and you'll look around. You one day in your life, you'll remember the love you found here. You'll remember me somehow, though you don't need me now. I will stay in your heart, and when things fall apart, you'll remember one day. One day in your life, when you found that you're always waiting for our long years to share, just call my name and I'll be there.
when you find that you're always lonely. For our love we used to share, just call my name and I'll be there. Naimbag ng malam yun, ito sa stasyon nang nangruna kata kayo Idol JM Kenjun. Ag-request aman di Uncle Boarding, tinang kablaaw, ni Novito Pino, iti di Buluan Jones. Isabella, thank you. Medyo nalituak di dyan. And apa ya tagi dyan? Ayan, agam yaman. Lip sync anymore. Obvious ba nga tinilda? Yeah, kaya't mi ko mangarot nga aramidin nga kwadeta, kaya't nga di Indian version. One day in your life. One day in your life, Yes. you'll remember a place. Good afternoon, katropang June. Pa-shoutout po, kanayon nga damdamay kada kayo. Malpas Gimong, Open Dagos ti Stasyon. Pa-play po ng Hot Legs. Hot Legs. Or Wonderful Tonight. From Mary Rose, Afaglipay Quirino. Yan. Aha. Shout out mga idol from Kauai and Isabela, Paracas Jessica. From Eric Diaz. And ati agug ko talaga, sobro dati agug ko. Good afternoon to both of you, idol Katropang John and John Mark. And to all Katropa watching to your program at this time, Danilo Manuel from Tuguegarao City, Cagayan. Nag-request akti, I Don't Wanna Talk About It by Ron Stewart. Exciting, thanks so much. Ana, what do you want to talk about it? Mano-mano kayo mo? Jay? I don't wanna Mata talk ko about ma-pedal ko ma. Kaya mo e-version ta? E-version ta? Oo. Okay, e-version ta karon. Wait, kitang tahan ako kasamto ko na. Easy like so the morning. Ay, parang yan kasi yun eh. Hindi, version nga rin, teka di. Let's show our version of the song. Mababa yung ano mo, pitch mo. Our version of the song, ano, live na yan. Lyrics. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the nights. Here's the stars in the sky, don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my
stay here just a little bit longer? If I'll stay here, won't you listen to my heart? Whoa. Okay, adlib. I don't wanna talk about it, how you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart, my heart. Whoa, my heart. Tapos na. Yeah. Yun. Pag sinabing live, we can do it. No, why not? Kadi? So, what's up? Elvis Morales na katropa, pabati po naman mga kasama ko dito sa bahay. Olet Berto, Toit Kilong, Alang, Leia, Angel, Babylon, Sarah, Angel, Aiza, at asawa ko na si Gracia. Yan, actually, nagkado pa iti-request ito yung di ko mapinta-pinta nga mabasa tatan na sobrang dami nag-text Na yan. nag-request ko din Ano? Bing Rodrigo, Datamano. sa piling mo, Hindi ka mo sa feeling mo. Okay, iti oras na po, karuba, 1:58. Agsubli kami karod for the last hour of our program at Adda kami Manen. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay. Yan, ginugulat tayo. Pasok na pala. Okay, exam sa baliwar, tagiti pagayam nyo. Still with you, katropang June and JM. Dito ay 104.9 XFM and 95.7 XFM Tuguegarao. Yan, Santiago and Tuguegarao. Nakakita mo tikasta nga programa po nga simulcast of Cagayan Valley. Okay, nga Rod. Kadagito ay manarimaan ag buy-buya. Dito ay programa. Ami de la Cruz. Kuna na dito ay mga idol karuba, good afternoon to everyone. Special request ko lang apo, birthday song para iti buong pamilya. Iti whole month of October, Oscar Andres and Fe Andres and whole family, please. From Satyo, iti Canada, Ami de la Cruz. Pwede mo analyze, sino tag birthday? Nyam. Oscar Andres and Fe Andres. Okay. Hi, bakay soda. Oo, and Reverend Ramos shared that. Thank you, anak ko. And good PM sa inyong dalawa from Paula. And ayan. Yun lang muna. Dito sa Facebook. Dito naman. Pa-shoutout man idol ng narunag ito ay ka Adda Ditoy Balay ni Soda Rodel Guerrero, Ronald Ken Roland nga nakaduyan. Nagyaman mga idol from Rolin Marquez and Uncle GTV. Shoutout sa mga nanonood dito sa Itiague at San Mateo. Prekes jay Sirok ti Pandiling. Madayon sa mapansin ni di last week. Thank you po. Okay, Sirok ti Pandiling is highly requested. Tirae mo. Okay. And good afternoon to Kuya Christian James T. Salcedo. And good afternoon to Kabagis Minda Almerol Sabado of Bugalion proper, Ramon Isabela. Okay nga Rod, nasayaat nga tanti turturog ni Dr. Adriano Sabadon after using the CPAP. Meron na? Hindi ka mo nakagatang danta dito magparpariinan. But anyway, agitay agas na siguro nagatang namutan. Okay. And we would like to thank Apo datay Dr. Tayo, Dr. Sleep Specialist, ijay Heart Center of Manila ni Doc Kelvin Mar Walyares Bartolome. Yan. Thank you so much ti panangasikasom. Kadagiti kailyan tayo. Thank you. Para kanino? Shit, Nagtarakit pukis mo, nagtaerti takder mo, nagdakil tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalis yan. Nunag na kanti kaadwan, talyawan datapos turan. Kaaduan ababai arapa abda katerabi day tama jo abagim kaay ayuda apermi ngeman yan akik tutmi tilaing mua ng pili
pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay di ubing aglansya kay nagsagat agpisok kay nagdengdeng daytat naganap mo iti kapipiling adong kanot pinaspasangit mo inararem sang pinanawan at dapay tayo nagsamal na matinga ikalaysang aring napaykat na dalisan inalampay aninan anya tata tirupan nakasarak sunat na bakna sino di pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay di ubing aglansya kay nagsagat agpisok kay nagdengdeng daytat naganap mo iti kapipiling Nagmayat abuyaen tabagin pa'y tiyag palengken agugas tinanganan kay nagsibog ti mas masetas at damit tay makibarbartek kang imkelat nga taray ka at daytan titudo tasalapay kumabasada sino ti pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay di ubing aglansya kay nagsagat agpisok kay nagdengdeng daytat naghanap mo iti kapipiling sino ti pandiling kinalalaking nakaduling aglaba kay nagkupin agaw awir kapay di ubing aglansya kay nagsagat agpisok kay nagdengdeng daytat naghanap mo iti kapipiling daytat naghanap mo iti kapipiling daytat naghanap mo iti kapipiling Okay, if in case apo, ada kita kalikagom yung ket nalabsan mi nga binasa, wenno naliwayan mi apo nga kinanta ay ket ulitin nyo lang nga isenta nakatado nga min apo ti kitkitain mi ditoy, siyempre hang malapdan nga mapukaw ti panunot mi dagita nga sunsunatan nga request yo. So hang kay mamuma nga mangisend apo, kada kita nga kalikaguman nyo nga mga gan, ditoy 0905-808-1259. Kastamod kada gitoy comment section me di Facebook and YouTube. Thank you so much apo. Anak ko na di tangaruda. Okay. Katropa, para kasi yung kantang Help. Pabati ulit sina Patapok at Alo Rose. Birthday girl, Juvie de la Cruz. Yan. Ilocano Union, Gamo, Isabela. And good afternoon to Engineer Jing Galeom of Barangay Planas, Ramon, Isabela. Kita nga yun, dita? Awanin. So far, so good. Aya. Kung na ni Kabzat nga Nilda is sleep apnea ano ti problema ni Doc Jano. One, nakaabay ko iso nga naturog apo, di nagpinaturog tindandanag nagbayag. Itigap apo sakbeng umangas tumanan. Asla mapigpigilan ti karabukog na. Ayan, so once again, thank you. Iti sleep doctor tayo. Ito'y Ramon Isabela. Actually, talo lang nga po ti sleep doctor. Ito'y Intero Pilipinas. And we are lucky. Iti may sakit kailyan tayo apo ni Doc Kelvin Mar. Kapubingan na apo. So, ngem nagninati ko iti agpa sleep test. Jay heart center. Minimum of 12,000 to 22,000, something like that.
kita ang dalaang no, niya ti problema mo maturog. Kasi di ka di. Isang mapangkay kanyanan, direct apo, pakonsulta kayo at a very favorable price. And sir, ako pa may request ko, iniibig kong nakatali na by Victor Wood, agyaman from Mario Ramos ng Kulong Tuwao is Cagayan Valley. Apo di may mati pag-ibig ko yung nakatali na by Victor Wood. Analaing ti Victor Wood mi aya. Sige, ikaman lang ti may isang Victor Wood ulit naman nga kablaawan. Mario Wood. Ramos. Okay, ato lang iti amumi nga Victor Wood pa lang Okay, agmas pasensya kan. Tamadimi nga kapanawanan ni Victor Wood. Okay na, diet ko ng timinda. Kung naman ni Mabel, agkapso nga rodan Ano? Okay, ano naman DJ kanta ni Victor Wood? Victor Wood Okay. Munting Baryo. Munting Baryo at lang ti mabalimi nga kansunan. Munting Baryo. Okay nga rod. Aha. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, nisay walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, nisay walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Ado actually ti kanta ni Victor Wood nga kita kinankanta naman lang kita sikat nga sonata idi kasada mo diti no dati barbaro nga kakantan kanya-kanya ada mo tin version. Diba? May version din nata siya. Dati Lonely, Mr. Lonely. Kita launa yan. Adon. Kaya
Yeah, pa-shoutout man dito is Caris Ramon, mga idol, lalo kadagiti family Guillermo. Kiniinang ko nga madamaglututo ti mamerienda. Request ko man dyan, manatampang mga idol from Ramil Sulayaw. Oh, sige man, tira man data. Manatampang arod. Manatampang. Okay, isa ka na yun, apo. Dagi tayo makasalsalan. Eko. Halos di kay labindong sabag sa kinagdindong manisan na taliginton. Ugat sobray kasuri na manimba imawag kasi di ka bagayadi. Manatampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tundong manaubab ay napag inuntanan sa profile na minikab manatampang nambay pika mga tao kasubray kay nagkatawin ng tapikin sa FB halos bura pagkaraw ng sa pulo na muslim ng sa baba na mogalin ng sa pulo maging nugot ng sa baba na balapot kikanya binggulay bitsuri bitandang kailay ka sa baba kabilapot bitandang manikim sa babo abintagang sa abang likan na bibingkam musang di mamasa sa pulo na binala sa balan na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa pulo munafik manati mamahok matapupagtanan manatampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tundong manaupap ay napap inuntanan sa profile na minikab manatampang sana wala naman isan sana wala na muslim sana wala nagpapansin sana wala na di kayan tabi-tabiya sa bingol laloon kinamagagap di pantaloon ang basta ka ng buman bisuri masisi ka pa na yung nakakadiri bala-bala matatik amig kataw o pagkailay sa sexy na bimbosaw bagi-bagi di tan madamaan bato-bato sa langit kinamihantanon manat tampang amit tampang inuntanan sa ulo ni namit tundong manaubab ay napag inuntanan sa profile na minikab manatampang one more time nambay ka mga tao ka sobray kinagkatawin ng tapikin sa FB halos mo na pagkaraw nan sa pulo na muslim nan sa baba na bugilin nan sa pulo maginugot nan sa baba na balapo at kikanya bingulay bitsuri bitandang kailay ka sa baba kabilabot bitandang manikim sa babo abitagang sa apang likan na bibingka pusang di mamasa sa pulo na binala sa pulo na angel sa pulo na muslim sa baba na satan sa pulo na islam sa bala munafik manatay mamahok matapumatanan manatampang Siyempre, sir, agyaman ko na ni Mario Ramos, iti Kulong Tuwaw East, Cagayan Valley. Wow. Napay. wala na akong mabasa Okay, for the meantime, may sabi nga sunata man, iti isagot tayo, kadag iti kailan tayo, nga taga tika CAR, Comprehensive Agrarian, Cordillera Administrative Region Agrarian Reform, kurang mo tayo. waday say balasan naknaki amamuhan say baloy tagabaho
man ay lalaki, dagusay mangor sunada. Ibaloy tinainas siya tansin maagabu siya latay wadas nanamnam ko adiyak malinglingan san panagis isem na yasan mata na'y umila arig mo sang sabong na'y mulay sang bahong labang lorya na pintas noon daon apitin ito'y daon Manila panasipo pesanda. Amayakot at bahong masaganap sikat say nakupan gardena wada at sang rason ko mabantayak sikat say maud mangon pununa arig mo sang sabong na'y mulay sang bahong labang loyan na pintas noon daon apitin iyo'y daon Manila para sa pesanda. Amayakan at bahong masaganap sika say nakapan gardena wadat sang rason ko mabantayak sika say main mangon uluna arig mo sang sabong na'y mulay sang bahong nabangloyan na pintas noon daon apitin ito'y daon Manila panasipo pesanda aring mong sansabong na'y mulay sa bahong nabangloyan na pintas noon daon apitin ito'y daon Manila para sa pesanda. And good afternoon to Raymond Senior Angko. Yan. Hi idol ko na dito message pass. Okay. Awanitan balong. Wa na. Watching from Santiago City, Isabela. From Josephine Prieto. Yan tinganil da pag doktora Montana mo na dakkel te kita. Siyempre, ipalipas ko pa datay kurso ng nursing.
Okay, moving on. Karo ba? May samang pa yung balse. Sagot mi kadagitay hampay nga nakasala. Oh, sumala kayo with this piece. Yan o, hello mahal. Okay, hello mahal. Okay. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, barak-arakot mo, sapay kumata malagit mo, tiyak turong lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko, kaput ka unday panawan tikawan mo, sapay kumata nga raksak tutibo ang ayan ta, nudunteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin at tita nagkitan, sapay kumayat ko tagsumlikan, tapno pabarwanta ti ayat ka nakiltan. Sa dinti ayan mo, kailiw ko, barak-arakot mo, sapay ko tamalagit mo, tiyak turong lugar nga ayan ko. Biyag ko ay ngailiw ko, gapot ka unday panawan tikawan mo, sapay kumata na ragsak tutibo ang ayanta, no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin at tita nagkitan, sapay kumayat ko tagsublikan, tapno pabarwanta ayat ka nakiltan. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin at tita nagkitan, sapay kumayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta ti ayat ka nakiltan. Hello mahal, kumusta ka? Sapay kumata sumangpet ka, sapay kumata sumangpet ka. Okay, exhibit kami nga road para iti mawali pasat ti programa tayo na palawan at da kami manan. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lasio Tao, kas kumahon. And still with you is, syempre, katropang June and katropang John Mark. Dito lang po programa na palawan at da kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. So, simulcast kami po DJ Tuguegarao. And this program has been brought to you by Yes to Health Wellness Center. At sudah apo kata agar ada ti libre nga check-up da ken konsultasyon. Iti apo nga magatang mo adagiti na dumadumang produkto iti Yes to Health kas kuma iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule. We also have Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi kita medyo kapos ang kanilang performance. You have to try this Turbo Dietary Supplement. Madi kayo kano apong agpalpitate ko na ni John Mark na napadas na. Once mo na ito so mabalik ko ilako. Santon Plus Herbal Oil and Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap. They also have Premium D3 Coffee and Santon Herbal Tea. Kaya dati latest na dyan Santon ano di with glutathione? Santon coffee mix. Yan, with glutathione and collagen. So nga nyo nga masapol na po ti pagpaderma. No nag-santon with collagen kayo ng kapen, kape ka na, nagpapa-beauty ka pa. Kasta apo iti Yes to Health. Nagadusago ta apo nga pampapintas ti performance. Yan. Good afternoon to Nani Lourdes and Jay Shuri. Bibila ka no Jay Big TV yo, Jay Balayo. Kastamatan kininginang natin ni Ajang and ti JV ni Auntie Nancy. Siguro. Okay? Okay, kaya nag-message man na po. Iti pagkayam tayo, iti mangidada ulo, iti high school department, iti St. Mary's University, ni Apo Principal Melesio Bernardino Jr. Kat ko na idol, i-request ko man dahil kanta nga Crying Time para karo kaya dahil ex ni Wendell, nga aging tingin kita ta, ni ex ni Wendell, baganat to ikat. Wendell Apolonio. Oh, no siya sinuman dito nga ex ni Wendell Apolonio ay kat anati ko natin dyan kan? Yung bang ating ay kawalan kawalan mo ang pagbibitaw mo kay Wendell. Ayan, orihan ko maamu pa ni Wendell. Anyway, mamambutan to soon. But anyway, crying time ka na, walong. Paano ba yun? Datati ko na ako katami nga piyesa dito. Apo principal, sorry ka Ngayon padasin mo sige. Padasin ta. Crying time? Ito di palpalaran version Manen. May isa pa intro. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell
by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. What I say, little absence makes go hard fun, but am I man? And the tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. It's crying time again. You can't leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell it by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Nalpas dito ati crying time nga mohon ko na. Okay, iti oras 2:41. basit lang yan kanito. And with that, pagyamanan naman pagyamanan mi amin na po dagiti umantabay kada kami. And nagkanas idol, thank you kano kuna ni Wendell. Heart throb ngamin atoy nga kaanakak. Oh, heart trap. Kasi di anak ko mo lang ang arod, deta apo principal. Agpada ta, nga dati heart trap na nga kabagyan. Kaanak ka, oh. Mamit min to, deta ta kitaktuman no pagkat-katakayan da nga talaga. Ni Wendell, okay. Anyway, I've heard that classmate mo kano kayam the J mother ni just J Arman ni Justin ko na lang ko man. Classmate mo kano yan. Classmate mo dito St. Mary's University idi. College. Siguro actually teacher ni mother na Jay. When idol nakasanga pulo iti ex nan apo de talaon iti kabutay nga lalaki. Kasali amak actually 14 ti ex na. Grabe mo. Pero awan on iti sina seryoso na. De amo tata. De amo tata no seryoso isunan nga gente ingungutan na mo dato dyan mo. Kape. Okay. Adda kami actually dito edi Sabado na bang kami nagplantsa kini bakit? Naglaba. Typing. Typing ni Apo. Sir Melencio. Sino inang na? Di ba? Basta ito yung apelyado na kakuha ano ito apelyado na di Ararman na nalipatan ko. Dulnuan. Ayan, Dulnuan iti middle initial na. And luckily, she's iti ubing dita kita may sakata kitay gem iti high school iti with highest honor isuna. Anyway, para kadagiti katugangan dita nga nalawat, natagari, kadagiti manugang na, para kadagiti ng sonata. May sa karigatan, apasati panagbiyan, ay makatumpong katugangan, analaing makiriyang. Ngano agrikya kay nga gasawa, iyawid na tay anak na. Imbes sa mangpakapiya, patakelan nati apa. Pati pa ng tari patot anak, adalat nga umastasa.
Namula to di na kaya't paaba, ti kamali ka na yan at nasyak, anyang kastan ka na Unar ng gusto kayo unar, bagik pa'y tegapot na payag, nagniwat putak laaputak. Brat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 ita. Ayan, ito po. Lawat ko namla no Korea. Bratatatatatatatat ko namla no Karmalay, kasta ti hinala, aw ni katugana. Ngem uray pa'y no kastana, pagyaman at tiga Adda na, tanaka tuntunguti apu ko na natari pato pa'y ti kusina, nasagot ken manang istimar, manang padiguno na imas sitada, isungaan ano saklat, tati uni na akasla bingala. Rat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 ita. Lawat ko namla no Korea. Bratatatatatatatat ko namla no Armalay, kasta ti kinala, aw ni katugana. Lawat ko namla no Korea. Bratatatatatatatat ko namla no Armalay, kasta ti kinala, aw ni katugana. Brat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 ita. Lawat ko namla no Korea. Bratatatatatatatat ko namla no Armalay, kasta ti kinala, aw ni katugana. Okay, datang karon si Sonata na Paluan. Aratitat. Nagkikitam ba? Aday post iti Children of Mary, maamuanda ti riso no apay ta nakapuraw ta. Yeah, because it's Sunday and Baka ito. agdiretso kami na po iti misa. Yan. From the Catholic Bishops of the Philippines sa dedicate. Takam. Puro happy birthday mo makikita. Bunga rosa. Ito. Ayan ba yan? Ay, hindi. Hindi, prayer yan eh. Poster yan actually. Poster. Yan. And maawis kayo metin na po nga kabil iti puraw nga ribon kadagita babalayo. Akas panangkikay kaysa tayo apo iti daw-dawatin iti Catholic Bishops of the Philippines, something like that nga ikararagan tayo apo dagitay kurap. Ayan ba? Oh. Okay. Ata ni Ditoy. Yan. Kunana Ditoy. Wear white all Sundays of October and November. Kunana. In response to the circular number 25-14 issued by the Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Kano. Yan. Oh, okay. Jay. Tapos merong dito, nakalagay dyan. Oh. Yan. Nagsimple lang nga po, itidawat iti Catholic Bishop Conference of the Philippines. Hinihikayat din ang lahat na maglagay ng puting laso o ribbon sa mga tahanan, simbahan at pampublikong lugar bilang panalangin para sa kalinawan at katapatan sa pamahalaan.
panagutan ng mga namumuno. Mabuting pamamahala. Yes, at bilang isang Mapagpakumbabang panalangin na ang ating bayan ay mahugasan, mapanibago sa awa ng Diyos. at Yan. mailayo sa mga darating pang sakuna. Yan. So, aglalaw kaya miti kaya't nasawa na po. So, if you please, naodada kita ribribo nyo, apo, ikaraga kabilyo tagityo, something like that. And wear white during Sundays, no, apay apang kayo makimisa. Okay. What else? Kala ko kahit hindi makimisa, mag-wear ng white. Mati, Okay. labang ka lang makimisa. Kaya kiti, ada utang na nga pada. Nabayada kun, tay utang kun, mabalin ko man mangalan, imbag langay nagtintinagan, pasarayin nakilemengan, tatan saan lang nga bumbay, ti mabalin na pagutangan, bangko di kang runan, agkaratot agpautang, ay nagimasti o, Alang nga o. ay nagimasti o, Alang nga o. ay nagimasti o, mutang je bangko. Wana. No basitibo, no basitibo, no basitibo, lut basit met porsyento. Kayat da payagsal, kayat da payagsal, kayat da payagsal, dati alahasyo. Amin tayo umot, amin tayo umot, amin tayo umot, tangin je bangko. Nabayada kon tayo utang kon, mabalin ko man mangalan, imbag langay nagtitinagan, pasarayin nakilemengan, tatan saan lang nga bumbay, ti mabalin apagutangan, bangko ti kanunan, agkaratot agpautang. Tay kumareket po, tay kumareket po, tay kumareket po, Milan jay bangko. Inkanto met agpar, inkanto met agpar, inkanto met agpar, release no kayat mo. Alwadam day taap, alwadam day taap, alwadam day taap, application form mo. Amin tayo mot, amin tayo mot, amin tayo mot, tangin jay bangko. Nabayada kon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan, imbag langay nagtintinagan, pasarayin nakilemengan, tatan saan lang nga bumbay, ti mabalin apagutangan, bangko ti kang runan, agkaratot agpautang, bangko ti kang runan, agkaratot agpautang. Ayan, magyam-yaman kami, mananti oras nga payo kada kami brothers John and JM kung ni Paul Villanueva. Ayan, nagyaman kami matapo, kadagiti nagbuya, nagdengeg, umantabay, dahito nga programa may na Paul 1. Adda kami manan, dito lang 104.9 XFM Santiago City, ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Talaga, ilang mo ta. Papakada ka nga dagos yun, ha? Wan, tano, damdamakit. Larga ko na na. Tuan. Okay, may saping road. Sumuk-susuk-suk, tabaet na lubong. Sumuk-susuk-suk, tabaet
ay nakadumo. No itirabi mamat patayo. Adda balbalay kong alibot na anos no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok sumuk susuk tabaet talupok sumuk susuk tabok mo akulot no itibig bigat ay nakadumo no itirabi mamat patayo. Dagiti babalasan agpaspaseksida ado amoda tay usarenda agbago at nakiting tibaba nakipet ti siket na kunamlano akot at pa parang jay pusongda dagiti met bambakit sapin at supot na ringa maka Domingo payen di damit lasok tanen tanuik katenda agkikyaw jay batong na riripay ti sangka ilian taligyan na jay karayan sumuk susuk tabaet talupong susuk tabok mo akulot no itibig bigat ay nakadumo no itirabi mamat patayo dagiti met babbaro kaot te osoda kaot jay unek ti bulsada kunam lasik siguro jay kakao tenda gayam jay kakao tenda jay ulo jay kukwada sumuk susuk tabaet talupong sumuk susuk tabok mo akulot no itibig bigat ay nakadumo no itirabi mamat patayo. Talaga okay nga Rod, thank you so much for being with us and this has been your katropang June And katropang John Mark. Kung katabilbilhog pwede niya maudi nga sunata ta saying goodbye and God bless everyone. Sabi ko maabot agalwad kayo na matutuda awan unay ti rumrumwar and apo akat ayun na dayayin Ajay, adati love na. Love ko Love me with all of your heart. Agurga. Atoy. Okay, so bye everyone. Love will keep us together nga talaga. Go ahead, John Mark. Tira. Love will keep us together. Think of me, babe, whenever some sweet girl is alone singing a song. Don't mess around, you just gotta be strong. Just stop, 'cause I really love you. Stop, I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. One, two, three, go. You belong to me now. Ain't gonna set you
with your heart and you won't hear a sound. Just stop, 'cause I really love your stuff. I've been thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Whatever. Bye-bye, everyone. Bye-bye.